Good evening, I am Kurumjari, Northeast Window TV ki dialogue ta meeting tabiri ba pomnong putaram nokchiri. Ngasi ke khoi ki dialogue ki topic si Manipur Pradesh Congress Committee to petition Supreme Court against Waqf Act 2025. Hojik yamna controversial oiriba ek amakhak akhoi ki parliamentary house ani makta pass tawkraba matungda masigi mayokta ek asigi mayokta India ki tongan ba phom singa tariba khoi ki Islam dharma lining chatpa Muslim singi maikai degi kanna masigi mayokta protest tawri masi reject tawri masi withdraw tawgadam haibna chingba akan ba kholawnga li haitare duka khoi state Manipur da su haugiba nimit kharani sidagi kyam kana ek asigi mayokta protest tawdana masi reject tawgadam ni haibage akan ba pot amakha khujik si yam kana chathariba marakni marak sida khujik laiba hongmasi pass tawkraba akhoi gi ek asi Hanagi Lajariba Waqf Board Singda Hongba changes Mamam Lakpa Masin Islam Gi Oiba Maruina Kugi Hyderabad sanctity habitat Masida Kahelak Pasolak Padung Mayabagi Kano Mayamama Labor Maramna Masi Yaning the Bagi Kolausi Lakpani Maramaduna Makata Poina Kuitungan Tunganba Lo Gitong the habitat low court Gitongda Masigi Exig Mayokta Kugi petition filed the Wigi Port Mamam La Kui Maruina Hek Exi Bill say Ek passed out Kibadagi Kugi Parliament so opposition Gi Makedi Atoba Yamni strong of a voice Masigi Mayokta Tauki to petition file the Wiki Port Lady Duga MLA Nur Hassana Nur Sik Hassana Kugi Kanoda Masigi Mayokta petition to we from the Pongo to Lake Basigi Hematung the Kugi Mpcc Makai Degisu the Chatlakanda to Wayaba Ekasigi Mayokta Masi reject Naba Solak Bakai Miam Neighbor Maramna Tungatungam interest Yangakanda petition file to be from Sipoba Masigi Kongtang Sibu Europagi Matang Selay Reduna Hiram Swise Lady Ba Pumna Maxi Magi consequences Exe Tau Kramatunda, Ek on Kramatung, Tolakadaba, Amasung, Miam the Yanning the Bakari, Yanning the Hamlet Chingba, Swai area say the Quigi. Meaning Tamzaka Pukataba Sigi topic ni, Kanana of Dasuga Bina by the Mukta Lenction Library, Quigi studio, Daika Community Panelist Humdi, Quigi ICHEL Express Key, editor Oza HEMCHANDRA SALAM Oza Taramokcheri, Lenction Bidibesani Super Panelist Wena Quigi, Ambagi, President Oza, PUYAM TOMCHA Oza Taramokcheri, Luna Mpcc spokesperson Oza Advocate ZAKIR HUSSAIN Lenction Bire Oza Taramokcheri. Oza ahan bagi nai oza ZAKIR lakti oza husik poki lai report se khoi petition file to bagi report se la e du MPCC ki mai kai digi su se chatlaga Supreme Court to bagi akan ba khoi ngarang handagi khoi press release thadok tana khotan to bagi wa mayam am lai hai tare husik phau budai sigi protest to rok padagi na kan na irang gi di ure khongthang se phau da lai bu husik se kari lai ri se hai pi oza ahan makta da Northeast Window bu yang biriba bior puna makpu ikai khom bu chari loinana Kasi aiga loinan election biriba panelist ani busu ikai khum no jari aina ahan bada Waqf haibasi karino haibadu kitang define tawjage madudi Waqf haibasi aikhoi Islam lining chatpa mitai pangal sing Muslim sing haibatare world gi ona masigi masina Muslim sing na aikhoi gi mapu Allah gi damakta aikhoi gi property kathokpa sacrifice tawba in the name of Allah aikhoi sacrifice tawba adugumba aikhoi gi property adubu Waqf haina khangnai masi gi purpose masi kari da sijinagani haiba taragadi aikhoi na laita lairaba widow sing aduga orphan sing yetim miskin haina khangnai hairiba singsi laita lairabada mating pangnanabagi damak amadi aikhoigi madrasa masjid amadi aikhoigi community gi oiba aikhoigi muslim singi oiba sakhot thorangi lambida sijinanabagi damakta sijinaba adugumba kathokpa allahi gi damakta kathokpa adugumba property adubu aikhoina Waqf haina khangnai aikhoi Waqf Amendment Bill 2025 si haukiba April gi tang ahumda Rajya Sabada Lok Sabada Lower House ta pass tawkhre aduga hek thangnaba mathangi minute April gi tang marida Upper House haina khangnaiba Rajya Sabada pass tawkhre both houses in parliament pass tawkhre matungda April gi hek thangna leiba tang mangada Honorable President of India na SNPB duna approve to biraga bill asi ek on khiba bill asida ai khoi gi
कांग्रेस पार्टी अमदी कांग्रेस पार्टी के चटमिनबा इंडिया ब्लॉक है बताए मसीना पार्लियामेंट पुखलपु मतंदा अपर हाउस दा मसीगी बिल असीगी फेवर दा 128 numbers of voter है तारे मोना in favor of this bill 128 numbers सिना vote पी की नोना मसीगी बिल असीगी against दा 95 members ना against oppose तो की इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस ने लुचिंबा दुगुंबा इंडिया ब्लॉक की टीम ना अदुगा लोअर हाउस लोकसभा दना 288 numbers सिना अकोगी in favor of this bill vote पी की अदुगा मसीगी against दा 232 numbers अको इंडिया ब्लॉक ने लुचिंबा कांग्रेस ने लुचिंबा सिगुंबा इंडिया ब्लॉक ना 232 सिना against दा vote पी की अदुबु नंबर हेन बनीना मेजॉरिटी कैरी द वोट हाइबा लईबनीना नंबर दो नंबर गेम में नंबर हेन खरबनीना पास तौखरे एक ओन खरब मतुंदा इंडिया की मफम सिंब थुंगना मणिपुर यावना हुजिक मुस्लिम सिंगना माइकई कयादा एक असी रिपील तौबियु विड्रॉ तौबियु हाइदुना याम कन्ना प्रोटेस्ट तौरी अखोय मयाम हेन खंगिबदुनी अदुगा मसी हेक बिल ओइना पुथोकपा होरकपदगिना एक ओलकपा असिदा अहाकनसु आई इसामक मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की माइनॉरिटी चेयरमैन अमा ओइना आइना आइगी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की चेयरमैन ओबिरिबा ऑनरेबल एमपी इमरान प्रताप घरी दसु आई याम कन्ना रिक्वेस्ट तौजई लोइना महाकना एक हेक ओनखिबा नोंमा निनी की मनुंगदा सुप्रीम कोर्ट ता महाकनसु पिटिशन फाइल तौई ऑनरेबल एमपी अखोगी ICC की माइनॉरिटी की चेयरमैन श्री इमरान प्रताप गरीना महाकना फाइल तौखरे लोनना EMP कयामना कांग्रेस की EMP कयामना अमसुंग अतोप अतोपा पार्टी की MP सिंगसु केस सुप्रीम कोर्ट टॉप ऑफ द कोर्ट of country hai tai supreme court ta honorable supreme court ta loinak file taunakre loina manipur pradesh congress committee gi oina so aikhoi gi member anina luchingduna ngasi mak aikhoi honorable supreme court ta case file taukre loina aikhoi manipur congress committee na bill lasibu hek puthorak ba introduce torakpadagi oppose tauduna लाई मरमदी हारिबा वक्फा अमेंडमेंट एक्ट 2025 असिमक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा अमसुंग एंटी मुस्लिम एंड एंटी इंडिया ओइबा दुगुंबा बिल लमखक ओइबा मरमना मसी अखोइना ओपोज दौजबनी मरमदी मसी हुजिक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ता केस असि लैरबनिना अखोइना यामना टेक्निकली मसीगी मरम दा हाइबसी सब जुडिस ओइगद्र खल्ली अदुबु अखोगी पार्लियामेंटरियन सिंह MLA सिंह आम आदमी पार्टी की अबुगा लैरिबा अखोगी कांग्रेस पार्टी की लोना अतोपा पार्टी समाजवादी पार्टी की MLA MP मयामना हाइरिबा अखोगी असिगुंबा एक असर मसी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन ओइ हाइबगी मरमदी अखोइना मसी करी करम बा इंडिया की संविधान इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बा करम आर्टिकल वायोलेट तौई हाइबा मतंदा आर्टिकल 14 15 अदुगा आर्टिकल 21 आर्टिकल 25 and 26 अदुगा आर्टिकल 29 and 30 लोइना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 300A हाइबा आर्टिकल मयाम से मसी वायोलेट तौई मसी में मरम ओइरकांदा एक असि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा एक नि हाइबा असिना मरम ओइरगा अखोइना कांग्रेस पार्टी ना मसीगी असिगुंबा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 असे मसीगी मायोक ता इखोई संगसिंगनी मसी रिपील तौद्री फोबा मसी विड्रॉ तौद्री फोबा इखोई कांग्रेस पार्टी की ओनदी एक असी मायोक ता संगसिंगनी लेना इखोई एक असी मसी एक ओन मतंदा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 असे मसी बिल लोन पुथोरप मतंदा अखोगी जनता दल यूनाइटेड हाइबताई JDU अमसुंग कनोगी अखोगी
कनोगी पार्टी तारे मागी बीजेपी की एलाई सिंगना सपोर्ट तंखरगा हौजिकना एक असी बिल असे अखोई यानिंगदी हाइदुना स्वाइदा अखोई मणिपुर दसु अखोई जेडीयू की लैबिरिबा एमएलए सिंगना एक असी अखोई यानिंगदी हाइदुना मखोइना सुमी खर नीअगा ऑर्गेनाइजेशन खर नीअगा अखोई सुप्रीम कोर्ट फाइल तौगनी हाइबना चिंगबा मियाम द उच्चाइबसे मसी सेंगना लाइबक थीबनी मखोइना बिल मसीगी मायोक्तदी भोट पिथोखरे मरमदी मसी एक ओनबद मखोइसु चाउना याखरे मसीगी फेवरदा सरुक चाउना याखरब मतुंगदा हौजिंगना अमुक लोकल कंटेक्सता अखोई स्वाइदा एनपीपी गुम्बा नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी अखोई कोनराज संगमाना लुचिंगबा दुगुम्बा पार्टी असे मसीगी एमएलए सिंगसु स्वाइद मणिपुर ददी अखोई मसी यानिंगदे अदुना अखोई सुप्रीम कोर्ट केस फाइल तौगनी अदगी जेडीयू गिसु अखोई मसी यानिंगदे मखोइना सोमदना पार्लियामेंट दना वोट पिथोरे अदुगा मणिपुर दना मसी यानिंगदे हाइबसे मसी प्रजा मियामना खंगी प्रजा मियामना हाइबदी मणिपुर गी मुस्लिम सिंगना मैत्री पांगल सिंगना सोइदना मखोइगी मथक्ता मखोइबु मतम चाबा मतमदा मखोइगी मथक्ता सोइदना पारा तंबीरकनी मखोइना मियाम उच्चाइबदु प्रजा मियामना मणिपुर की मैत्री पांगल सिंगना सेंगना खंगी हाइबा मदो मसुआई थमजरगा हानबी राउंड गिदी मसुआइदा सुम लोइसिते जी MPCC की मैकई देगिसु एक असिगी मयोक्ते गम चाउना सुप्रीम कोर्ट हुजिक चैलेंज तौगने हैबनी अदुगा यम अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा आर्टिकल मयाम वायोलेट ओइबा यम सोकमरमना मसी गी मयोक्ते लेपकनी मसी थेंगनकने हैबे वफम से मा कोई चाउंगा लेरे ओजा तुमजा लाक्सिगे थैंक यू ओजा ओजा अखोगी हुजिक अमा लाइसी हुजिक सेंटर की मैकई देगी अखोगी मियाम गी आइफनबे दमकता चौखत थरांगे ओइबा मरोना दुगबा ट्रांसपेरेंसी एम लेदबा सेमदो खमिंदो बोर्ड से मखोगी सरुक याबगी पार्ट अम ओइबगी याइफनबे दमकता बॉडी अमा सेमकपेन हैबे वफम से मथम ओजा कमायंगी ओजा ओजा थंबिरो पुनः बुक खोमजरे ओजा अखोगी मरुप हाइगद्रा नाव हाइगद्रा मानस याम फजना थमग्रे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मयाम पीग्रे तो अखोना हाइनिंगबसे अदुदना अखोगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अखोई खर सेमदोकपगी मथौ ताब्रा इन हाइसे अखोगी आर्टिकल 25 तगी 28 फाउ से आर्टिकल रिलेटेड टू रिलीजियस फ्रीडम हाइबने अदुना आर्टिकल 26 तक हाइ हाउगे द प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है मागी लाइनिंग की ओइबा थबक थौरमसिंगसे माइ कांगलुप तुदा माना मैनेज तौननबको हाइदी असि मरांग तौननबगी राइट से अखोगी फंडामेंटल राइट ने अदुबो कांग्रेस ना को अखोगी इमरजेंसी मतमदा सेकुलरिज्म नाइन में पुसलाय सेकुलरिज्म के अर्थ से करीनो हाइबो मतमदा नन मॉक्स नन चर्च हाइबनेबा लाइ थाजदब कांगुने हाइदी अखोगी मरोना इंडिया हाइबसी हिंदू मुस्लिम गी लेबाक हाइबता अतोपसो दुम लै माइनॉरिटी मैम अदुबो मेजॉरिटी मोर ओबसिदा सेकुलरिज्म हाइबसिदी को लाइद थाजदब हाइबने हम समना इंडिया दा ओना तेना अर्थ हंदोकवाने अदुना अखोगी रिलीजन सिदी नसागी आर्टिकल 25 तगी 28 सिना अखोगी कल्लो अदुना मसी की मतांगा मोना कमाइन तौके न हाइबो मतमदा असि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन दगिने अखोगी होजे अनमनदे अमगी बोरो लाई लापसी अखोगी गवर्नमेंट लम हाइगद्रा से याम लालेको अखोगी उमंग लाई सो दुम लाली अते तेगी सो दुम लालेको लापसे सुप्रीम कोर्ट से खरगी ममांगदा पब्लिक की जगह पे लईबा को सगी लम सिंगसे लागी लेबल लम सिंगसे मेन दाथो अदुगा पता ओनबा यागना ओलो हाइदना अदुमाइना कंट्रोल अम तौखले तबुदी मयाम ओनगरे इसी मतंगदा इना हाजनिंगबदी मसीगी सैथेंगसे अखोई इनाप चतपा मणिपुर लेबा इनाप चतपा सनामई चतपा कांगबुददी अखोई थेंखांग अनिरक थेंगनगरे अमना करी थेंगलेबा अखोईगी इनाप चतपगी ख्वाइदगी मरुओबा लागी थरमसे करिनो ना हाइबा मतंदा अखोईगी को ट्रेडिशन दसु यावजरबा कस्टम अखोई लाई हरावबसिने लाई हरावबसे मोना गोविंद जी टेंपल बोर्ड आइना मलिंखले अहमददी गोविंद जी टेंपल बोर्ड एक्ट दी यावदे अदुबु रूल सेमकु मतंदा लाई हरावबसे मोना कंट्रोल तौगदबने हाना सेमजले हम समना हरदा गोविंद जी टेंपल बोर्ड यावसिदे हिंदू चतपा मीसिंगसिना साब बोर्ड ने अदुगा हुजिकी कनोसी यावसले लाई हरावबसे यावसलकु मतंदा हाई कोर्ट चले
हाई कोर्ट चप हाई कोर्ट है धर्म तोान तोान लाइजे तोान तोान थमू को मागी मागी को कांग्लूना तो लाइनसनगनु हाइदना गुवाहाटी हाई कोर्ट तारकपदगी मसी अखोगी गोविंदजी टेम्पल बोर्ड ना कंट्रोल तौजे तवनदे अदुबो कांग्रेस की मतलब सेकंड टाइम दा आनुबु कांग्रेस ने सेकंड टाइम दा बुबी की मतलब सही को अमोना आयना में सेमजले सही कनो से उमंग लाई से कनो के गोविंदजी टेम्पल बोर्ड की मखाद लेके तो मने हाइदन को सेमे कोई ले दु को बुबी की सेकंड आम गुंबद माले मत कोई कोनुम जो लक्षण के तो को मतन अदुबो सो अखोय मयाम हम हौदना कोई कनो तो सिडिन प्रोटेस्ट तवी लेने लेना कोई कोर्ट में चले सुमान दे कोर्ट ना सुमान हाई होनी नखोगी गोविंदजी टेम्पल एक की मखाद ले स्पेसिफिक को हिंदू में मरी लेना लाइक तौर तौ है उमंग लाई यादे उमंग लाई तौगीगनो है चैलेंज तौ लेना लेना मखोना असेंबली बिल पास तौर गवर्नर चले गवर्नर चले गवर्नर मसी एसें पीबीगनो नंगी कनो तोान तोान अखोगी आर्टिकल 26 से रिलीजियस स्पेयर मैनेज तौर माई माई धर्म तौर को धर्म से यान जनरकन है तौदी एसें से पीगे मैं फेल हो सूमाय तौदना हंदकसु सोदना हजिदा अतई अतई खंग्रे को अखोना हेक येंबदा कोर्ट यारो मामल को यावर कमाय तौगे सेक्शन 9 प्रिंसिपल सेक्शन प्रिंसिपल की सेक्शन 9 मोगी काउंसिल काउंसिल की सेम कमायना को काउंसिल की मेंबर्स को प्रोवाइडेड दैट 2 of the members appointed under clause से है को चिपी अनी निपी उगदम है प्रोवाइडेड फर्दर दैट 2 members appointed under this subsection excluding ex officio members shall be non-Muslim है ngसाई अखोगी मीगी मुस्लिम की बोर्ड अमा सेम मतम को ex officio है ngसाई डीसी गुमदि खंद्रे को मादी मागी ऑफिस तुना पुने पुजबनी अतै नतबा मेंबर अतै खन्न मतम अनी अमदी non-Muslim ओगदबना हाबसे मसी तसें हाय तावदि कनामतन यागो मुस्लिम की पोट नन मुस्लिम की मेंबर अनी यागदबने हाबसे मसीमदी ngसाई अखोगी मिथैदा अखोगी कनो से लाइहाउजे मखोइना लौसन गेतबदा अखोइना थेमगिबदा अदुगो सब मानना मुस्लिम की ओजबा मुस्लिम की धर्म की ओबा बदि अमा मेनेज तब मतम नन मुस्लिम अनी यागदबने हाबसिमदी अदि मदुदी हजिकी लेबा आर्टिकल 26 से मसी डायरेक्ट वायोलेशन तौब्राइन अदि खंजै अगे ओपिनियन दा अपना हजिक कोर्ट मैम चक्रे हो अतै प्रोविजन मैम यावे अदुबदो अखोइना याकुबनसु नंगरुबा याद्रे अदुगिदि को याबसु याव को यादबसु याव अदु ख्वाइ मरोयदि को हजिकी लेबा अखोगी मुस्लिम की ओजबा को धर्म का मरी लेने पोट अमा बोर्ड अमा सेम मतम नन मुस्लिम अनी यावगने हारिबसे मसीमदी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट तौबने हाजिनिने अगर तसें हाय तागदि मसी याम फै हजिक कांग्रेसना नंदी केनो कांग्रेस हाइबसे अखोगे लाइहाउबगी मतम मोसे मखुसी मैना चाखरबने मई पोखरबने मखोइना लाइहाउबसी हिंदू की मखादा थंगे तौबद मई पोखरबनिना हंदकसे हंदकी एक सिदा नन मुस्लिम अनी गमी मुस्लिम की बोर्ड यहन गने हने तौबद मतम सिदी मा खंगरबनिना मई सोयदना ngomgone हाबो वाखलम लेमने कोनसु अतई स्ट्रक डाउन तौदबसु खंदे मी की धर्म की ओबा पोटुदि हजिकी धर्म चतबनी यावहनगदबनी हाइदना सेमिबो पोटुनदि अइना सुम खन्ने मतुंदा कोन याबम थोक्ते अदुना आई अहामदगी राउंडदि अइना सुमाना थमजनिनि अदु तसेना हातागदि मसगी अखोगी आर्टिकल 26 से लेइसे धर्म अमबु पामना चचरिबा मीदो अदुना अदुगी धर्मदुगी मतांगा मोइना धर्मदुगी मरि लेनबगी मैनेजमेंट से मोइना तौजगदबनी हाबिसे मसी अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन द पीगबा अखोगी फंडामेंटल राइट नि अदना ngसाई कन अतोपा प्रोविजन सिजनलगा मदुगी कन से फंडामेंटल राइट तो मदु काहेन मदे याबन खले अदना हजिकी लेइबा नन मुस्लिम मन मसी मक्ना सुयगी मदु याम वारे नबो मदो मालेबा अतु बिलागो पोने दे मी मुस्लिम को जो पोतुदा मुस्लिम मतबा नि यागो दम हादे मीटिंग कमाय फमिन दे मदि लाई दे यामन को यामन हक्सिन द कंगुनेबा लाई को मतम नान खोमिनी को नोंग मरी खोमिनी अम तौरिनी अदुनी पोतुदबु अतोपा धर्म की यागदम हाइतादि अतोपा धर्म की मीदना मुस्लिम सनबि तौबि यागदरा हमने सिगुम पोचे लेबनिना इ मसिमदि नगाइते हाबन दी कइनो दा सगे अखोगी फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 26 से मसी हजिकी लेबो
amendment clause do aduna so e haidna e ma okay thank you so much Maroina article 26 ta khoi fundamental right li am sawang sokpa duga provision sita mayam ama khoi gi amendment sita mayam ama kupna yaw khre point ma duga manung kita maroin hai ta religion ke report sita am solak pe pot am leiba duga non muslim members sing board sita hapsilak pa gi post sina hena maroina khoi gi yaning dana bagi machak haiba tare sigi pot sima ora paisa ma chawng leire huji khoi bill siti pass out khre ek on khabni huji makha ta ba kari planning lei hai matam da khoi gi court ta petition tong bagi pot sima huji sigi process ma thigi tani huji lei sei oza HEMCHANDRA mulak chege oza khoi huji ki kanu si maruin leire huji ki point ani sida hen nungai to maram si leire to to mayam am yaw khre magi tribunal gi kasem do khoto pois mayam kupna mayam di yaw khre ado oza meeting de oza kama yeng bi maruin sarkar gi mai kai de center gi sida hadu kumba mayam gi yai phana bai damakta transparency ma maintain tawna bai damakta madu gi damak lokol ko khongthang hai bagi pot sima leire kari meeting thambi ni oza swai sida masi amna sayet na sinwa adugumba bill ek amani na maina hai tai asagi oza tomchana su adagi koi oza amna sina yam phajana hai bigre masida yabanga moidaba mayam yawri ba muslim community gi mijingna sunga yabanga mroidoba ngasagi sigi anauba hanagi 1995 ki act to the moina anauba provisions ye tariet mu hapsin do wale si tariet che hapsin leba tariet che machine ba yamna akogi controversial ure isi machine machine da yawi ye sum yeng ba kanda ngasagi property sigi matang da government ga yenara pa haitare ne masi government gi lamni natragana sigi waqf sigi lamni property ni aduni dani yenara pa kansita collector amgi thakta leiba da officer mana madu decide tong ni haibane ba hadi investigate tawbuga lona decide tong ni haire ba sigi magi provision sitan yawrisi aduga ngasagi mi organization Waqf council natraga board natraga magi lady dunako mashi sigi audit se auditing se masagi CG na to godam ni habam yauri ba masagi lanai organization ni ko ado magi auditing si adugumba CG na mu to khollaga di mashi masu sigi lining si da lady ba mi sing sina ya ba sungam ngam roida ba provision ni ba hapsil lai si adagi mathang da mo mo hapsil li se magi wafsida akogi laigada registration publication mayam siju loina control to yo adu yauri ba sigi exida adagi amana sagi lok sabha gi number ani sagi council du yohangadani raisaragi ama yagodamni nabi yohangadani haire ko magi mundu oigidani maduju nan manipuri oibo oidabai do hangbiya roi haibane ba haidi nan manipuri oidre adugi question do lebiya roi haibane ba nan muslim shisda makha palli ko nan muslim haibane madugi oida inquire to biya roi haibam si yauri ba magi provision sida haidi muslim oiro nataga nan muslim oiro maduda inquire to biya roi haibam yauri sini ba muji yam namna masagi sunga ya roi do ba haitare ne ko adu minus lere property ki matang sida su adum masagi sahi manga suraba haidi islam lining si lobo sahi manga suraba miyo adu khaktana donate to ya gani na haibum chi hoi masi budi ya yam kanum kai da budi male ko donate to gi matang duni adu sidi amurum da yare lobo yare aduga pura sigi waptase pura tribunal amuna traga trust amuna loina control to bugi pot am yauri ad masai si yor bakan di sunga ya ro have simadi khoina majin to aduga masiga iruna na hojik se mamangi friday bhogoda supreme court la ki petition se 15 petition file to rakhravne bako adu hajik makata na to noi si yengadi adum hengal ani sodana mi masing adi petition tharakpa file trok sim sing hedum hengal ani adu masista supreme court na kari well pirpage haibadu madi ko edum ngai batari masi khoi mamang na su ure yani moi da ba miyam na yani moi da ba bills masi puthoga sayet na hanba adagi issue mo helaga lebak si irang langhan bai dar irang thon ba sikum bagi mo mo hi sethabasi mamangi khoi modi lenga ki beno da su
agricultural law hum puthora kan sida madu pass tok thure tok thur kan da ta lomi me am khongjang se suman han da magi changsilak bu upai da roll back to we ba mangi 21 gi November da roll back to ri adu government na puthora pa bill ama patragana ek on khaba ek tu yarak to na ga roll back to ba yam kai ngai ne rom da de adu sisu hawjiki sigi amendment act simsu makoina sigi khongjang sina sum halaktra ba injan white ona sum irang je to le kaim ta to ya de pi ma la di sisu upai le te na handor ko su yari ba ko supreme court na kari well birak page adu masu yeng batare adu gi matungina government sina kari pakhalak page ha gi su yeng batai adu sisu amuka handok taragadi adu sigi lengak sidi kari haidong no haihong khangre ko sisu yadre na handu ne mamang su handu khre ko adu smart to sigi bigum sida sum leiragadi masidi sakhat pada thengthana bagi maram mu hengani aduga masigumba bill ama puthokna ba hona ra ko matum da su mari lena ba haitare ne okphagi sister lariba mukhogi luching basing aduga su niti jana tana hobom chumme tana ra sibau da yagadra yarodra ada se hapada kari lege 하루는 지금 기당 단어가 세문바 오브라 마시나 따이디 하주 오리바 피범시나 따이디 마시 단어버시 단어기다 브라이나 로이 아두 이번 시시 빌시 부토가 loksa바다 칸나다 kumtamda asaudin OICC mumiti mapita pastor somebody masing number game nina masing do chat khre pass togdore adu ai kanduda mana pita base ithok am nuai tan u base ko madu koina ugi adu masidi matamni matung na hojik supreme court where is lani date 16 da magi si hearing ama chathani na haigibani adu madugi matung dadi kaino kharadi changes kharadi lakpasu ya na khalli adu smana sum lebak sim matung na hojik sum langa leibase masinadi afaba natte na khalli cherak sida yamna nungba haigadra yamna pharibra phatabra khaibam khangde da assam ne rajasthan ne chhattisgarh ne uttarakhand ne adagi haryana ne maharashtra ne hariba state manga truk sina kamai togeda masigi bill se support to bi na supreme court amuk pikal eva application se pisal eva adu masigi reaction su adum leibi ai madu supreme court ta leiba punina madum diam kan sanghindraga su soidana magi supreme court na wala mudi soidana magi pirkani madu yamina batai okay yam nungai je jati ki so maso ja kida ja khoi huji ki support to poi matang se ja hemchandra na su katang hongdo masi matang de tawsila kan tongan ba khoi gi kudam oina haira kan da khoi gi body haigada organization muslim all india muslim pasmada muslim mahas AIPMM adagidi kudam oina haira kan muslim rashtriya manch MRM moina ga sigi bill situm support to wafam si leiduna sai matang ka ni bill se kadai yam na kadai phaw ba khoi controversy oyena kamain thambini sai de masi aikogi MRM Muslim Rashtriya Manch haiba sugumba RSS ki branch am haibatai ado makoina support tawi haibana chingbasi aikoi Muslim sidaida makhal ani ahum mari thokna lai haibadi khwaidagi hena masing yamba India da lairibasi Sunni Muslim hairaga khangnai loina Shia Muslim aduga Bhora haibana chingba asugumba Muslim masing di yamna leitaba adugumba group khara su lei haidiba asigumba Islam bu yamna phajana Sunni Muslim sing dauna practice tawdaba haibatai asigumba kangbu sing ase BJP na pharaga mokhoi sibu mokhoi gi mi oina phajilaba matungda mokhoi da asigumba khoi support tawi haibana chingba asigumba si haihan bani masi thoidokna arubana te adubu 99% of the total population of Indian Muslims hai masina hairiba ek asigi mayokta ngasi akan ba protest sangsin da India masapumda tawriba si ekoi mayam na uriba duni Manipur da su 100% adum lairiba maitai pangal singna masi handok triba phau bai khoi adum khongjang changsin khigani haiduna ngasi su ngasi maksu leptna adum last ek on khiban numitagi na ngasi phau da adum leptna khongjang changsin lagli loina ngasai aikogi oja tomcha na panbi khiba aikogi pabung ibu bigi matamda umanglai gi
committee simbagi matang do madu aikoi madu dadi aikoi kano hapjin dori se hari ba board to da hapjin dori member sing se aikoi maitai hakta ne ba aduga khena ba mana aikoi Waqf amendment bill sidadi aikoi non muslim se need not to be a Muslim haibasi aikoi provision sida masing mari manga hen yawe Muslim oidrasu yai Muslim oidrasu yai haiba aduna ngasagi aikoi na oja tomcha na haibi hiba du maina aikoi gi Christian gi church ki matang da bo oiro aduga aikoi maitai lining chatliba gi aikoi gi mandir gi matang da bo oiro temple gi matang da bo oiro Hindu sing gi bo oiro masigi sidaida aikoi Muslim sing changsil laga aikoi na hairiba board aduda committee aduda aikoi na administration tawbada yawge haibasi karamba kanglupna karamba community ne yagada geba aduga loina na aikoi hairiba asigumba dharmaga religious matter oiba dharmaga mari leinaba asigumba aikoi gi mapu gi damakta Allah gi damakta kathokpa sacrifice tawba lamse masi mari leinaba pot sidaida makoina kaksa bi saraga thabak tawge aduga hairiba aikoi property singse masi makoina tawningba tawge haibne ba makoina hairisi maramdi aikoi both houses in parliament ta lairiba member se BJP gi member sida muslim amu fawba both upper and lower house ani makta muslim MP amakta yawdeba aduga mataw karam tawna makoina aikoi nakoi muslim singi damakta yai fanaba gi damakta sigumba ek ase 1995 ki asigumba ek ase koina amendment tawthoaga nakoi yai fanaba gi damak tawdori bani haibasi karamba muslim na mataw karam na tha jaga dageba MP amakhakta di ticket PBU party da BJP da natraga minister amakhakta bi happy yoba सबका साथ सबका विकास है अदु कदाई द सबका साथ सबका विकास ओइदरी बनवा BJP ना गसी लाउरी बसी नरेंद्र मोदी जी ना अमित शाह ना हाइरिबा ngahak leitna minority community da maruena muslim sing da attack sum hanjin tawraga larger interest of the country leiriba andabhakta haibatai khangjadaba adugumba hindu gi leiriba citizen mayam se khangjadaba andabhakta mayam sina makhoi gi damakta vote pirakna na ba haiduna adugumba particular oina muslim community da minority community da attack tawba asumba khara lere amamuk hai triple talakta amuk hai hijab upagi matang amuk hai move dagi kanogi matang amuk hai sumain tawraga amuk khara lere uniform civil code amuk taw hai sumaina tawraga ikoi minority community da muslim sing da target tawba adugumba BJP gi sasan adugumba makhoi gi laingak ase masi india gi lairiba gyan taba atop community singi yamna intellectual mayam singadi masi yamna kanna yaningdaba huzik ekoi leibak mayam uri basini congress khakta natna congress party khakta natna lairiba ekoi gi atop party mayam ama atop community gi MP mayam ama na hairiba ek asigi against the honorable supreme court of india da ngasi ma case file tawriba se ekoi mayam na uri basini maduna ekoi 1995 ta adugum Waqf Act 1995 hairiba matamdu da siamba ek ase aduki mati khazana aikoi gi central Waqf council amadi state Waqf board haina lingduna hairiba board amadi council asigi makhada aikoi gi Waqf gi leiriba property ase masidagi karakpa income singado maduna aikoi gi laita laira mayam lukhrabi aduga yetim miskin orphan mayam se masida makhoi gi laik lai su tambada makhoi gi mateng pangnana bagi damakta religious purpose da sizinariba asigumba sibu makhoina amendment tawgani haiduna tawraga ek onthokuna atamna muslim community da target tawbasi iseng sina yamna kuidana haibatai ekoi lakador election singsida masigi phol soidana mak phangba ekoi lebak nyamna dum ugani aduna masi hairaga ai masi thank you so much ai uza tom chara laksi uza nga sai ge khoi gi maru en hai kana profit point me amam yaw tar so nga sai gi nan muslim member hapchin ba aduga moi gi dharma gi oibada yam thina sokpa sigi pochim leire aduga ko uza zakina chuje phongtok ki da leire ba apprehension ji leire ba property sing kai ka se transparency oina ba yai phana ba gi ni hai tara ka su masida akoi gi center na budi masi yengshin bagi board ki padam oine hamni direct control tabun hai wafam di thambe wafam de leite swai bai se da ko gi ayamna ko gi muslim sina community de gi hai tare sidai da tong center na masida passion gram tu ni yausin gra kan tonga da
kind of property se sina ni mong na sina ba na taga the control over property se assess to matang da lakui apprehension sum du kana lei hai batare swai ki matang su lei bini maroi na adum kind of to report jam khulei hai tare masi apprehension am thok mayam da phauri ba aduga si to ki tara gadi masi dai da moi gi khut changakpa si ki chauna pam da be support am khulei hai tare adu swai ki matang da ozai de kari mo lai property sing ki ne marketing gi la gadi ha si ki matang na ji ki ama non muslim ani yagodam ni hai da na condition am thamai si Muslim apna ojabo targeti sai mogi Muslim di kana number da tawdere ne ko tawge habdi nate adubu migi Muslim gi lanin gi ojabo pot da sai ek masadu ko non Muslim ani yagoda ne na habisi masi me dinga sai habdo article 26 is sok tabra article 26 na ne ko every religious institution has the right to manage its own affair in the matter of religion having ko the state has got no right to interfere in this matter unless it is affecting the public order, morality and health of the citizen. Moi ko thingin ba yabo makung khadi le ko public order ne morality ne health of the citizen so gadi moi ko thingin ba ya ha adu mi gi bo to da sai ha jabo ko gi ke no da ko na la harabu gi da ngaro gi ke no da ko ni gi gi temple board di mo hindu gi da ne ha ne hindu atene ta do ko le ke no di la harabu de ko gi ina ki kamu ina ki ne amana ko yu mite ni hai ta ga so ko dhamma ko mana de adu no sanam te mbol ko la ko to sanam che ke dong hai ne idu no ga de hai mai mai to han mane tang nei se adna to grami gi muslim gi oje ko pot gan nan muslim ani yaw go de ni hai de ko thamai si amon hai ta ga di masi mak ne ba lo na pa khlai si man ke ni kari ni ne sa ga ama le sim ji ga sa ma gi ho ji hai supreme court yo go ni ko every amendment se piece by piece lo ngai ngara ne masi yabra yadabra ha kan da phadi gi mari wo di lo na ya khan da do madu gi sem de bo da ato bo mi jang han go di nantra adu da gi kana na thaja do no adu ni da yam ne lu le se mi gi adu gi dharma cha sari bo kang bu gi na thaja ni ngai o ri bra adu da na sa gi ko mi le te da ha pa na to an bo ne do si da gi masaya ma hadi ba council ki su adu state ki su ani mang nirat lai che state ki dina section kan dal ai ko section 14 no man da amada section 9 da state ki dis no ani se ko se da yaw de se da the provided that to members of the board appointed others MPR provided further that to this shall be non muslim hai se adna masagi ko gi amada da ga mo mo sang ba bu ni ne ni ge kan to jari report da ato pa mi ani mi da hap ba ya di hai ga ga di among dai ta de changbu na mi su le to sia ri poni mi gi de mi gi la mi gi potu da ko ai changbu ngam moi har ko su dunya ri poni ko de sang ha ta ko changbu thok te mi ko mi gi ta se ngam mi gi la mi gi le je ko potu wo gi la mi ko sa to mi na yaw ba bi se mari ma ko di ne am ta ma no ni wari sa na ko mi man ta de ne di ka gi nam te si ko ma tham mi no ha bi ja ha ma ko na sum nei na ka ne ba de ta ga article 26 da ha je ri se sa gi ko saya ma aku gi amad gi matam ge le na ga hindu gi tawa mite tawa la yang jana no habise matam ge supreme court yo de adu high court ki judge sing na yam lai na ta bi he nei la ya na ga no ko nei lai nei gi lai do nei gi adum la lo nei gi da khuting thing no habise yam lai na ta no ne ba aduna sigi posu yo ni na adu yo jikti masigi dam ko song dro ko ma amu su le na tra aduna adu yo mo ji public outcry si la ba ne ba ji ki lu gi na ta gi to ga ya ning de bi si ma pan tho la ba ne mapan thok na yaning da bu phung do ko ni na government su masi edi masi kha khanda ga ran khale sai ye ko gi ka nu gi ko sai wo farmers ki bill wa handoi ni na tra farmer gi bill di section 3 da ne ba tawi je do sigi bill si ma di yaning de have je across the country ko gi si lai ni si bu cha cha ba ni sing sana la ko ni na edi ma do so ga na khanda ra ga ran khali do ko na su yam thuna ai de hayim muk lo ga ran khali hayim lo ni ha ring si ko ham ba ni ha ring si ko adana ko na su nei tari interim order mu thor ko yana dum lei pone ba singa ko haji leba irang to ko poni na ko adana sigi pochi lei adana ta sen ha ta gadi kana si ko ye lei bo government si jo adana ya de khang gadi de mo ji ma phomom handu ko kang ni na ani sum khang ma tam da mo ji so dan handu ko ne na khali adu ka mo mo na ta sen na kana si ko wa ku ha ni ge kana do aso be le ndana sendok sa do ke ha ta ga su ko gi ma do sendok sa do na ba ta ba body di ko adi mo asem hai ta di committee na khana ga do ne ko committee di ga opposition da le ba muslim ya am ha pa ga do khana gi wi ai ko
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯋꯥ ꯄꯨꯡꯇꯣꯛ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯪ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡꯀꯣꯛ ꯑꯃꯅ ꯆꯒꯦꯝ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯡꯀꯣꯛ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯑꯩ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯃꯇꯅ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯗꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯩ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯀꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤꯡ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILPꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯈꯣꯠꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯛꯐ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AIPMMꯅꯀꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ MRM ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯈꯇꯪ ꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯧꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯂꯣ ꯕꯤꯜꯗꯣ ꯍꯟꯗꯣꯛꯏꯗꯨꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯕꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯥꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯅꯤ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯅꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤ 100 ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯏꯅꯤ ꯃꯤ 3 ꯁꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯣꯡꯗꯗꯅ ꯁꯨꯃꯛ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗ ꯉꯁꯪ ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯗꯨ ꯑꯣꯔ ꯗꯥꯏ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯅꯝꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯅ ꯉꯛꯄꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ president maine SN pibasisu hatu hekta nangoloi matagumna ata pibugum ui handakis ado kitang ka yenga munna yenga masi miyamna yaningadra yaningodra ka do haifet ka yengamaga pibudu tawide ado somda tang ani da ahum da sat pass to towa kanda tang manga da SN thokta pi aduga tang nipan da ata enforce to ne ado si karino kogi BJP government sigi lengaksi kari haidrono khange mokri sida namdana masidi hakda sadala dongni ga haibagi magi intention am yawbra adu main to busu male aduga sigi waqf sigi magi lariba property sida government sina kadai bhawo jingnaba leibno haib sine khani ngai de masida government jingnaba khar leib dong uieba masigi property se kadai bhawo da yamna fair way oide natragana ningondagi mullaga loksulu ni ka haina government sigi wakhalda leibra karigumba government gi lamni haibasingda yenarappa laagadi madusu sagi collector amagi thakta leiba officer amakangna madu yengsilaga tawbu yofam amsu yawbani na masigumba mayam sida somewhat government sina haji waqf board natraga council gi property ne na leiriba sida chingnaba soidra maki leirabra adugi mami su sum tae bako adu madu kamai to dana
लौथोकद्रा लौथोकपगी मत्प याबगी प्रोविजन सु अदुम मुसु खै सिसिदा अदुम यावबगी मनिसु अदुम तारी अदुना सिगी पोचे यामना कुपन नैनबमदि मथौ तारी कोनसु बिल से अनौब एक ओलपद गाइरिमिना याम मुन नैनबसु वाटलेबो अदुना सि यामना यंजिननिंगी यंजिनहानिंगी अदुगा मियामनसु मसिगी मतंगसी खोगी खोंजंगबुदी हौजिक मयाम म संजिली मदु खोगी असिना यावदबो ओइसनो हिंसा यावदबो खोंजंसिंग ओइसनो डेमोक्रेसी चटप लेबा अमनिना पेंदबो पामदबो अदु हंदु खोई यानिंगदे हाइबसिदी मसान ताबनी अदुम याबो लोनसु याबो पुनी अदुना मदुगीदा सुम संजिलगा असिना हाइदी असिना यावबुसिन मांगजैदना को नकल निमुक्ता का अदुना असिगी पोसिदा कितंग फाथगिरगा संजिलम थोकबो खोंजंदु स्ट्रेट ओइन चुमना संजिनबमा थौ ताई हौजिक कोर्ट लाए सी यामना अफबा आइगे पेंदनी लाइसे अदुना सी लाख मतुंदो सोदनमकी कोर्टना वायम नमदी सोदनमकी पीगनी पीबसिदा ngасai oda tomsagi samuksu advocate oibaniना मदुगी प्रोविजन सिंगदुदा हानगी दुदा यानसिनरगा मदुगी दो हंदोरकप याय हाबगी ओफम मसियाम मुन्ना मयक सेंगना थंबीबनिना अखोगी वखलदसु मसे अदुम सोदना हंदोरकने खल्ली मियामबु याद्रबदी यामना पावरफुल लेबा मी ओरगसु लेंगा ओरगसु मसिदी खांगमंगम मोयन स्वाइ थमसे ओके ओजा याम फजे दुगो जानो जे थंबी किबसे अखोगी मनुंग खिदैदा ngasagi akhoi kano se kari dan government na karai de yengsining ba kari chingna ba kari akhoi gi transparency gi matang haitare masigi su leibagi wahang sima su adum thogle e nei ningai haitare swai sida aduga oja zakir oja aroi begi na akhoi matam yam sang ani akhoi jip kano tawgasi yana dadana yetna dan tawgasi yam sang adagi bot masing gi su akhoi yamna helakanda masigi pass taw ki bagi pot yam hena ki de haitare samaina koi ruling do na masing do hen ki bagi tawraga su le dan hojik se akhoi gi supreme court ta अखोगी सुप्रीम कोर्ट की थोंजिन दा हाइतारे मछि चंगा तौबगी पोटसु हुजिक तौरी दुगा हंदोरक्पा हंदोरक्तबसे हंदोरक्पा याबगी कनो सुले हंदुगा तोप तोप करी करी लंबी हाइबे ताइने ओजा खोगी संगसिन बयाबा खोगी सिगी पोट कनो ओइन हाइतारे कमाइ थंबिनिंग सरबाइतारे सिलक्पे ओइन करी करी लै कमाइना अखोय कांग्रेस पार्टी की स्टैंड दि ngасai ahoबदसु दुम हाइजबदनि अखोय दि मसिगी अगेंस्ट द both house ta parliament gi akhoi na masi bill asigi mayok ta oppose tawjakibani adubu makhoi na number hela kanda makhoi na pass tawraga ek onkhe aduna akhoi gi di top court of the country honorable supreme court of india da akhoi case file tawi akhoi fight tawgani loina na akhoi masi akhoi na hek akhoi na repeal tawdri phawba एक असी विड्रॉ तौद्री फाव अखोई दम चंगसिन खिगनी लोनना मणिपुर दा अखोई गी बीआईबी गी 2024 गी रिपोर्ट मतुंगिना वक्फ प्रॉपर्टी से वक्फ बोर्ड ता रजिस्टर तौबसी वक्फ प्रॉपर्टीज 991 लई अदुगा लम मोइना 10,077.44 acres लई है अदुना मसीदा रजिस्टर तौदबसु यावी मसी अखोइना मपू गी दमकता अखोई गी Islam lining satpa Muslim singna akhoi religious purpose ki damakta kathora khiba adugumba len sing aduni aduna aina masida haijaning badi akhoi gi Manipur gi Muslim MLA ahum haibatai Muslim MLA ahum ase makhoi su masa masa gi oiba clear stand lafam thoi masidi yam sentiment oiba issue akhoi ga dharma ka mari leinaba adugumba dharma da khut thingjinba article 25 26 pu violate tawba adugumba issue oibanina akhoi gi laibiriba honorable MLA ahum se masi makhoi masa masa gi party di asigumba bill asida vote pibada support tawbada in favor of this bill moina vote pi khibada yawbanina makhoi masa masa singase makhoi masa gi party dagi resign tawfam thoi haibadoma ai thamjage loinana akhoi gi JDU gi MLA Sri Abdul Nasir Masamaksu Waqf Board Manipur gi chairman su oibiri bani adu atopa even Delhi gi Waqf Board ki chairman oriba Aam Aadmi Party gi MLA amadi masamakna Honorable Supreme Court of India da case file tawi petition file tawi adu maram orakanda akhoi gi Manipur gi laibiriba Muslim gi MLA ahum nasu makhoi masa gi party asidagi adi makhoi masa gi party sina hairiba bill asi support taba party oibanina makhoi su praja miyam da
ut chai ra lai bi ganu masa masa gi farm stand player stand do praja miyam da ekhoi gi muslim gi praja sing da thambiyu loina na masa masa gi party da gi resign tawfam thoi hai basi ai aroi ba raun na thamjagi okay za ko yam ngai ja su yam sentimental oi ba asugum ba issue sida hai ba tare madu gi aya ba to ada pithoki ba dumak ko yam laibak thini ngai even resign pok to hai bani ko yu sa sum de appeal thambi se adumaina leire masai gi party de resign to hai ba po se leire aroi bagi oina oja tomcha da oja khoi madam student chile closing remark yo zamati am thambi oja closing remark ba na sai ai bene bisi am lu poni lining de mak de khu se dongai khoi na sase bi lining si kan na bi ne te khu su ko khu su thawai ko ba ta hap ton hon re ne lining de ko thawai tha ba se dum thana ri ni ntra aduna sigumba yamna sensitive oiba pot ne adu sidai sida sai gi kenu sida ko khoi gi yam lu ba matam sida de masi yam henjala ga dinga sai chu dum hai gi ni ko lebak si da akai tu thok pa ya ba lebak si gi unity and integrity da sok pa ya ba pot ma la ka do le ni na masi yam ingna ko kenu si yam kup na khana ga hojik loina mak chang na even hojik si ko supreme court ta sanna le sini adu bu sai phada ba ngam da ba sai gi matang lak ba kan da so dum phada ba ngam da gi thabak dum lai ni madu da koina phai na tra ga phatte ha ba do ha ru ya ba na te ba ko non di ken mi gi sentiment si solo pa ta ga di per sentiment solo ko mi da kari karam ba reaction lak da ge do koina madu ha ru ya ba na te adana masi gi po chi lai ba ni na ai so dina ri consider ta ba kadra ni khalle adu si gi matang si da di ai di hoi adu ai gi di ko ya kanu se ko gi misam hai tare ko ki lo moina hajening basi se ain de ya da po ni super kanu da ko ko gi kanu na constitution ya da po mayam yauri ana sai na haji bi do cheng ko ma se cheng chaging am na mangal ya hai bra hai bi lei bu ma ma gi bil mayam se phane am phar ga su sai gi hoji ki po nam ka yaw gi bi do mi ya ko gi ojaba ko gi lining gi ojaba pota ko gi lining chat ta mi yaw bu da bane ha ga na condition ma tham da lo ko se masi kana am ta na idi ya ga ne ab ji tha de okay za no ai za hemchandra da za ko gi phaba mayam ma yaw ta ra su ko na phai phatte na khana ni ngai ba gi do mayam yaw ta ra ga su ko gi khara me gi ko lining gi ba da yam soklak pa kolak pa swai gi matang sida ko ya ba ga moi da ba pot khara lei de ha ba sim su thambi de za gi su za lo selak pa closing remark se ko ten ta thambi za sini lining si masidi koina media da leiba kan da su ko gi ahan sing sina tamada yaubudi natte ko ko gi mascom tamukpa tamukpa da parawi ni yaubudi natte ko religious lines se no na media person amu wera gadi khud sung tha tharon haibam le maramdi masi yam sentimental area ne bsi aduna masigi matang da ko gi yenaba lakpa ke do bsi ko yam kanam si comment se sungi pide maramdi aina sasari ba ai lining du de yeselakpa natraga madu phai phate na ha ko matam si sida ai dum sokane ba nuai taba dum phong ne ba aduna nuai taba somning ba pen da ba mayam la kan di wening da ba me to ur ko su ya ba aduna siga manana sagi aina example am ka pija ba gi wane siga manana matam matam di lengak sing sinasu asigumba area sida di yamna ko gi kanagumba singi puning sohon baya ba haitare asigumba sidi tawdabana phabrai na khalli ada si dum kamena su swai mtang si de yengaga sagi roll back torok pa yabagi oitok padudi lei aduna miyam su matam do ngaimin na ba haitare adumani yeng tare ada supreme court lei bilina masigi matang do yam kanna phai natraga patte no kamen pi su ngai ta su leire aduna supreme court lei rabanina aikoi maduki well do ngaimin na ba tai na smai tham okay za yam phasana thambi aikoi gi khai ri ba pot si kanglup amagi yam dharma ga mari leina ba yam sentimental oi ba isurup da la ko maramna masigi pot si amukhana akoi gi majority of the ngasai community na protest toraga masida hanba leitin junction ge hebe pot chu me amam lei area me am da sok bandana magi sanctity da me am sokhan ba pot ahong me amam lei bandana supreme court yaure huzik supreme court na masi reconsider torokan rollback torok ya begi chawnga lei hebe gi oja singi thaja basu thami khoi makha tarak pa haiba tare masi kari khongthang lakpono haiba do khoi huzik yengnersi ngamnersi with this note ekho gasi gi dialogue program asi matang asu tension jare masi gi dialogue asi basu ga bitana phung phan bigi damakta ikai kumna zero panelist ahumak oja zakir oja tomcha amadi oja hemchandra notice window tv gi mekeri gi hanhana thakat phonok jare ngasi gi ne de khoi gi dialogue gi
program masi matang ase tension jere hayeng su sung choi choi pungpham se makta lamda masi thoibe tongan tongan bai su singi matang da khana leina lebgi dan ja do khoi gi dialogue ki forum na budu na lakjige niyam sung choi choi dana meeting tabiyu pumno pum khana khoi